5979. No a la iniciativa de ley 5979. Iván Estupantius, Tepipa, Pitzimbasik, Hatwale Shwanikinio Nostrel, Hatwale Watositza, Ayalo Likaomti, Ilishinukulo Puyolpal, Tupalu Wastrela, Nekia, Tokake Totsaki, Kamewa, Nekia, Palco Atipalu, Ilon, Inukulo Puyolpal, Atwaliol, At Elul, Ayatoni Kusela, Kaketotsaki, the Echumbalua. Nikichokos ki tesari iwa nik ako ni yaki do puyolpal. Niktalo utitsa hatwarin ka nikikonivi ubinak ka yolpal tu baluchaway ishi katikulti katibang tu belwal taspal u oswat ichutesu ya buwa strela. Katmochikulti tu hatala uwa iya katakas o tsaki lokte hangalutenam Azkatiyole ka onibi parte ubek balu akatur balang katenam tujin astie waniktal ti toke balang ashaoluwa sa pamalikahting ka tatsulinga uinka ang kaleche tatsulu 46 57 58 59 65 uwa akatur balu ekpal tetsukutenam kawel ishim aeu la Constitución de la República de Guatemala chicheli aetsuwe atkatul balubekbal de su chabelishi. Aniktar toke balen atenam ankalkatine asuyolpal. Tan echuwe atkatubibekbal uyolpal wa 6590 chicheli bitzenbati. Echstile atkubekbal tiwala irishi nukul tatinu kuyolpal. Yelu kuyolpal la esalik I pet ala toksali yakilo kuyolpal. Pet ay bitzenbati tan at chankal kitsin khasik chosti wanik saun la halon la hal puntatin ubek balua atka stile bitin batik to wabe ba etotsa ke chosti I hekat I ku itili shinu kulu kuyolpal yelo kuyolpal wa los kokus che fechas che kokus ba bek balua nal kokus tu yele pet tush kash kocheka tujibani la kulkumam atkolte kolo la kitsin khati tuwa yebete atkolte ka atchela wa aonti tilishi nukulu kuyol pajosti hitkus echtelu seche betvikasko el good bitsin batik aetsuwa siheka shikui shelu kuyol bal bitsin batik hitloxkus che eche petkatbala wa vikasko cheka vikasko elul balubek baluwa 6590 chicheli awan akon utihlem u Academia de Lenguas Mayas ti tilishinukulu kuyolbal ti toxaliyakil ti ipashsalu kuyolbal impacte azetan awanikvale kachokochumbal tiwa la salik balutalbek bajosti au artículo 24 niktale uwa la panashtuche hitbet au academia la ilombete pet valen bet la ilon abe tu congreso abe color ajetzin hatzikuba y el toque al tulbalu academia de lenguas mayas la ilombete waniktalbete entonces eche si le bitzin batzik hat ojo shwete chosti wala ilishweti nukul kamp aneltane u yolbal nikesqawet o sakilo eche si le bitzin batzikuba yeli kusae la Oxal Balu Tatsul Balu Bekbal u 5979 Stulbal Taluba la Esalekite u artículo 24 te sukuyol palwanik tale Bitsimbatsik ni kuban ela kuyol ni khalinukul sete pakte kamsile ni kunukib kamsile ni khalinukul pakte sete kamsile ni kusa pakte tan aniktale ba yebe tokib alu Academia de Lenguas Mayas tirishinukul kuyolbal echsile ni kaketo sa Bitsimbatsik tul echvatu chuma naqel ka seche tu balubek bal Bitsimbatsik niktale o kamar la halte wahyolbal tul a u Academia de Lenguas Mayas la iluninukul kam aneltan kununile ayolbal ichishet qaotsahilo asyek siane astixetebal balu Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas van el declarar tu balu Organización de las Naciones Unidas utsatsu ishimchawts atilokshol balu nukutsa
as sa esaliqi uncho yek soksal tutihlem balwa qombal niano hekle baljolbal o Academia de Lenguas Mayas tan awal ni ilonin nuhul awal ni paxtanitziul uyolbal kahayil tan echishet ti cheka sakale bate techanal hekle baljolbal sa onmal u sa alon asas chevat yolbal uncho yeka Uts atili fundamento ti atil ti sakale atil tu balo artículo 24 tetsu ekbal tetsu yolbal tu hankil ushim chawaza nitale sakale as uhekle bal yolbal sa iloni nuhul abiste ko yolbal qul sa ana sa chei ul si hachtip uste chanal sa atin mal u sa qashtubal wa qonom Usni bahtale as tubalu artículo 13 tetsu reglamento sa nitale as atiloktul bipiu yolbal hankil unukichtip o alfabeto hankil baluchawabal atilkup o yol koni yolon usni bahtale as techanal sa palmal 80% balu halbal tipo yolbal sol hununtenam ishnal sabeti sa pembat yolbal usni bahtale as ats balu atu yolbal balu chuh atil kabal tenam nisasi hashtiptul atil balu tetsu San Sebastián Cuatán ayentu huevetenango atil tek estudio panel di sakale kotimal tekisial hankil chito halbal tibu yolbal atil tishol unche ats balu aqombal panel tots ankochu hekle bal yolbal panon nahtets chenitale as mal con 14% u halbal tibatile pero bat 86% ni mostabiti yolone unche je shankilo halbal tip ati pachtitba te sakale ati poktu yolchel bal isasa bah benjol bal sakale jots ati lutets balo achi bal aintu kubulko atsu halbal tip ati shol o tren o yolbal angosto bal tacho halbal tip sakaliuts 56% bal ni tabitip usati mal 44% o halbal tip yeshankil yeshkamnito ponto 80% bal ni sabelale bal satit pen bat yolbal echishet ats hankil ko iqonibi ko hekle bal yolbal atil tu ishim chawaza atil tek akon kahel bentitao tipasha sapanash mal plan integral chuti sakale as sapanash atender balu yolbal chuh bal ayentu San Sebastián Cuatán ustuch balu achi ola into kubulko tikap sala shinuhul kamchit panelte utsabanash saash mali tratamiento lingüístico choti tanto a nivel social o variante ta tets kabal o yolbal kolvet etbala toshba saash acompañamiento tu hankil o aqonom tets o hehlebal yolbal atil o esala atil o aqonom achnilo ninuhul ustuch o miembros inscritos tan atsu heglebal hankil o heglebal yolbalots a aishal o miembros inscritos usni pakale as yeko sinuhulas ni panas nombrar Procuraduría General de Nación para que saalon satsben mal yolbal untoh yeka además usni paktale as satin mal lingüista tut mal antropólogo antimolsiane cuentas atilu heglebal yolbal a bal saalon de acuerdo ti o estudio niane satsi hashtimal yolbal unsoh yeka chalash kumol be ankalo be o kumol es la ato patsa be tu heglebal yolbal tu academia ato ti qilat isuchil ukalu kayol kata sanu ka ushilebe sianbe tu República de Guatemala ni tal chak baba la tesa chak u katok sa chak kat yol ni tale ba
lip anchak li halpuchak upeke be atkan chitu be ekomal chitano ku yol baleba ni talbe chaki ba la te sa chaku ku yol baleba la benitale la toksa be chak unka tenitale pero hankalo be atkano ba sisa asmekili suchil ba ye la kusa wala te sa chak la toksa chaku tete o ye la saon ye la kusa bali peko chaki ba li halpu chak uleye be atkan be tetu kuyol bale tan ni tale ba be ni tal chak bali halpu chaki pero ye la uchi tan ni male no eta ba ni pam eno kuyol bale as ye la uchi ba la kte sa chaku kuyol bale tan u peke be atkan chitu pues la keko la testan atkan chite tare ahti qadi puta baba mas qadi puta la tilchak ba ye la uchili halpu chena hunga artículo ba porque atkan chite aso la ki halpu chakas ye li pane porque la ulu atena me bakahayil ni malo tabe ni yol bale pues iro ba ulel qib so la halpu chak pues techal awala la tsaung kumole tan ni maleno kumole bebe ni ilo ni suchi lo kuyol vale bantos ni malo ka inscrito se a ti as techal la ule bonga inscrito se para que la khilbeti suchi lo tan molipanti chak va responsabilizar van kte sa chak kuyol vale ti kuyol vale qatis qabila bitsin batsik tulik excusa bela hankalenka iqona khibi tul balenka tenam hankalenka iqona khibi tul balenka hulun oswalutenam hankalenka ishokun kan iqoni bi bahanka enka aqon bil josti baha aqon asankalenka nikitsusti at hankalenka tsibamal tipakte tul balu titiri shukuyol bal tul ni qalpak tesqukahayil hatwalo watotsitsa as o tichutenan pakte uwa hatwalen ashaul uwa nikchokon chumbal ti halpul artículo 24 tetsu ulei tetsu kuyolbal ni qale wa ni qaptiqatsi tul o yeto qibantus kamu wa ni qale tul to qatotsaqi uwa tqumol qibon qatenan skukahayil tul to qaptiqatsi pakte wa ala ilon kamla yabe uyolo wa nikubane. Llega tu Curupecpa 5979. No a la iniciativa de ley 5979.